bosan joroti hamkrai tu guna bagai satu kali tong obro tu ino bini sing formani sini pun pandai bisiti kelai boleh lah sing sini hastini mulok pai thangai bojak hamkrai kok sana lo thangai dari ini ya all bising tabuk sini kalau sing manka bono dari ni jong kisah bising opano sini sar sini TTAADC sini abang parlo majak saya pun abang ni bono sing kan manka Oni sama dari hambai sarno sinjoto no simu sini hastini joto dipasa kami bisingo sini karena pai majak kita sini naro opera sini siang saat Purna Ch Jamatia. Tapi bila nak hambai mana sini ini yang orang naro pandai semua logi orang bisa. Bila kita hambai rajin TIPRA naik joto kurangna. Bila wa ini ni kaya bozani hastini joto kurangna ngani khaijak mani hamjak ma tei khuna ya faru sini kaya bozani bisi tei sini do phawa tei do thamchani mari karagan thang. Sapule ni sini musuh mengenai satu tentang sini TIPRA san khuna sini kami bisi tentang lain ni jadi tui bai cuma ini sekarang TIPRA san satu tentang bawa dengan thamchani mari wa hamjagai budi lagi kepelayan kah contoh kami bisi no baksa bahar begun selai kan baksa tong kan hantar kita kali ya kalau Haphang kami ya kalau tahu bosan joroti TIPRA san memang kok saja dong je siri sih kedua mas sampai boy je maya bisi no khaijak kemana dong bosan joroti kok saja dong Pula wa जों बबाग्रानि leadership by जों TTAADC Haphang ni barjaman mani ya kulano sini bobagra ADC ni CEM senangka selama ni ya kulo जों haste kepleng जों jal kepleng no naitu goi mahake o जों jal no mathawi manai ba solution khai manai hone lama जों naitu laikha naitu lai ini जों kami amsai sini Hon.ble CEM jo to jini leader ro o jaga hai जों ja cholai tong amana जों nalai tong buskang obo nainai tei boni solution ni lama sini bobagra thikai tong nai tong oroni bisingo जों dini tal tham ni jorawo जों sini ADC Haphang tabuk sejera je sini TIPRA sato pani hamkrai fisher ni hamkrai hene जों bobagra ni ojama bai जों saui namani bisingo sini greater TIPRA land niro joto saimano sini greater TIPRA land जों ADC Haphang phaimani ya golo 2 mas ni bisingo no जों resolution pass khlaikha 26 jungno tei beseng ADC board naikha hanke board le khalainani counting khalainani kabangma problem phailego tani ke chini amsai ni phadaro thangai ma lekha nge aro thangai lekha hanke phadar ni chini mokhang solyaro no lekhana ni bagoi bu national party ro hanke appoint khai hani bagoi chung lokha o ain nini constitution election and business conduct 1985 no chung rule 19 amendment khlaiwe tabo ni simi je general election unkha hanke chini ADC amchayo no board lekha janai chini ADC amchai ni lokuron counting agent ngui manai nini polling agent bu ngui manai agi hinke counting agent suppose nini CPIM Congress BJP ro hanke chini mukhang solia ro khata ni phai agotola ni udipur ni phai lekha thani bo boro involve phai nge chini TIPRA sani bangwe je ok sanai ro no sigiri sokoro tomo mahai khaijak nge o problem no solution khai ni bangwe jeng amendment to kan 19 amendment nini 61 62 89 rules no jeng amendment khlai tabo o provision to man no jeng salai teibu boni ya golo jeng kobro nge chini mani ko jeng ko nge jo tuni sei kosugo to mani communication yang etodin jeng kobro ni bangwai moment khai peleka kamangma kobro moment khai thine ro thoi thangka
কিন্তু কবরনি নিজস্ব কোনো ডিপার্টমেন্ট চিনি এডিসি হাফাঙ্গ গরি মুই তংমানি গরমা বছরঙ্গই চবা খাইতাম তাবক जों थांनाय मासे 22 तारिखआव जों एडिसि तांनि मासे 22 तारिखआव जों एडिसि हाफांनि कब्र डिपार्टमेन्ट सोनाय रखा आफ्रोनि सिमी 22 तारिखनि सिमी कब्र डिपार्टमेन्ट निजेसनो सामखायमानाय कब्रनि बागै कब्र डेभलपमेन्टनि बागै कब्रनो तैयै जे सैग्रोम तनाय एक्सपर्ट कमिटि रबरबो इंडिपेंडेंटली वन सौई मासने आगे लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट दंबो आरो सामा दंबो बेंगली दं गोबां डिपार्टमेंट को लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट इनवॉल्व मानि बाङै कब्रनो आलादा के डेभलपमेंट खायथानिबो किसा गोसाम दं गेबें दं हानि बाङै जों मा सरकार कब्रनो निजेस कायसे इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट खायनाय होनो एतदिन सागथारि सामखाय तनाय खायमे मानि जों खायै रखा तेबो जोंनि पुलिस एक्ट 2004 सिमी पुलिस एक्ट मुई बायजा मनो जोंनि फार्स्ट इसी मीटिंग वनो जों 26 तारिख एप्रिल जों 20 तारिख एप्रिल फायो 26 तारिख एप्रिल फार्स्ट इसी मीटिंग वनो जों डिसिसन नाखा जे पुलिस एक्ट नि बिसिंतै जोंनि त्रिपुरा सारनो पुलिस नानानि बागै एडिसिनि निजेस पुलिस नाय तानि के ननि जोंनि पुलिस बायथां नायनो थांबा हिनि गरैनि बाङै जों गोबां ताबो प्रब्लेम फेस खायमा दं नैनि जोंनि जायराव ड्राग्स जावो नैनि गोबां जायगायाव इनवॉल्व दंमानि जे जोंनि त्रिपुरासानि बिसिंयानि बाङै जोंनि मोखां सलियानि बागैनो बराव जोंनि ड्राग्स जानाय दंबो कासुमातै कासुया खाय दंबो मथामातै मथाया खाय दंबो जोंनि बिसिं जे इंटरनेट प्रब्लेम दंमानि दंबो बराव सलुशन खायमा फनो खाया दं गेसं वन सखा जेहेतु 2007 एक्ट पाइजा गवर्नमेंट rwkha के फाइनेंशियल अप्रूवल रवkha के नामान एतदिन CPM नि सरकार गदोंमा बरबनो रवkha खालायदों जों इसी मीटिंग आव डिसिसन नाखा बनो रवkha रवै बरबो बफरनि सिमी खालायनाय माहायरनि चिठी रवफिका जों हाय चिठी रवफिका जे फाइनेंस अप्रूवल माने आपन जों रिक्रुटमेंट खायनाय अमाहायके जोंनि हेल्थ डिपार्टमेंट निरजतन साइमानो जोंनि बुबाग्रा बार फाइ खेरांबार हॉस्पिटल फाइखा नैनि अमाव फाइ आखे जोंनि खेरांबार हॉस्पिटल जों कायसा त्रिपुरासानि कायसे मॉडल हॉस्पिटल बानायनानैबो खां दंबो 150 बेडेड सोनानानै बागै जों प्रपोजल रजा आबो जों गोसकांगो जों फाइनेंसनि जदियो प्रब्लेम दंबो स्टेट गवर्नमेंट जों अप्रूवल लखांके जों नाय अ जागाव जोंनि बारबेलि जोंनि फार्स्ट डेनि चीफ मिनिस्टर गसै थांखा निरजतन साइमानो जों जे गसै थांमानि रानो रजा हाके जों कायसा मॉडल हॉस्पिटल सनावै माना अमा हाके जोंनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि EM बरंगना चित्तरंग देवमा बनि सागथार मंबाय दिनै ताम होसनाय स्कूल ताबाव इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट खायनायनि बागै 3-4 स्कूल क्लाब खायै आरो नबो कायसा इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट खायनाय जे क्लास 1 नि सिमी फरायनाय बो इंग्लिश नि सिमी फरायनानै स्टार्टिंग माखाने हाके अपग्रेडिंग टेंटे थांनाय हम हाजाके प्लान नावै ताबाव मोटामोटी 30 तानो इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट खायनायनि बागै प्रपोजल जों सोनाजा जदियो फाइनल इयाखो फाइनेंस नि मैटर दंबो के नैनि बाहायकेनो फिशारि डिपार्टमेंट जोंनि फिशारिनि EM बरंगना राजेश देव bwswk hamkrai दंबो फिशरमैन कॉलोनी खायनायनि बागै बो प्रपोजल सोनाय दंबो 200 जना फिशरमैन कॉलोनी सोनामजानाय गंडासरा आमसायो अमनि बागै प्रपोजल लयदों जदियो बो फाइनेंशियल अप्रूवल ताक्स गरामायाखो अमाके स्टेप बाय स्टेप जोंनि LRS लैंड डेमार्केशन जतनो साइड प्रॉब्लेम जा बाहायके जोंनि जागानो तै कौ बांलायबो जों जतनो साइमानो जोंनि जागानि अधिकार गरैनि बाङै जों अनेक समस्या स्कूल खायनायनि हॉस्पिटल खायनायनि दिनै जेकुनु प्रोजेक्ट सोनानानै इंडस्ट्री सोनानानै के लैंडनि समस्या फायथां के बनो तै लैंडनि समस्यानो तै इजिली जोंनि 6 शेड्यूल नि आइन मुताबिक संविधान मुताबिक जोंनि लैंडनि राइट्स तैसा गामके मानानै नांगौ इम्प्लीमेंट खायजनानै नांगौ आबो खायनायनि बागै जों हाई अथॉरिटी बाय जों कॉक्स खालायदों जोंनि LRS नि EM बरंगना गोबा रंजनदैया जोंनि ADC नि गोबांमा आगे जे एरिया दंमानि र गामि आमसाय दंमानि र मोजा दंमानि र
posori thangkhana oma hairo jotoni sondeho tonglayo payment thubu thangkha Nge bahai no bo bahai ke solution khaimana nailene ni bagoi chung process da solemani bisingtei chung tabo first step na kha je sini ADC ni map no chung satellite demarcation khaine hnoi sunshine technology ni thani bo chithi ro hoja nge bo sunshine technology busung ni mas ni bising pai ro mane bo bor ni por depend khaine aske chung sai mas ne je exact ni area tabo busung tong hai nge je moja wise area wise ini area busuk tong boni bang document dona ni bang information dona ni bang state government na chung chithi rwkha sini LRS ni ya oma hake sini your and sport and your affair ni sam bahai ni cholai tong ta Khumulwng ni sini mini stadium bona chung tei develop khaina ni bang DPR already khaijak project ro hoi tong in maso to finance approval na ni bo ko ya kho mahai ke thung department no mahai cholai tong nge chini ADC ni je tabo transparency agi ni bo je nokje moi tong mani nene kelankari corruption lei chini ADC o mar ungjak thangnai lai thangnai sarkar o je babe ADC no corruption khai thangkha abo joto no sai man jongha ni bangoi 10 year ni white paper na ni bagoi instruction o ja first DC meeting on monitoring ba barbar ojak jodibu 10 year ni belai somoisa tong kalak khaine ni tabok sujra maya kom manai within 15 days 1 month asani bising mawai thana ma khain ke chung sai manai je bo jaga busuk tama sam khaijak nge chini u ADC ni je sam solai tomani no day to day bahai ke chung sina ni bagoi chung kaisa PMU model project monitoring unit kaisa private company by chung snaroi na snaroi na khain ke chung chini ADC bo jaga sam solai tong bo aims tama sam khai tong bus kang tama planning na abo joto no lokorok sai mansina na mobile apps ni bising ti click khai khain ke ne joto no kaham ke sai mansina je ke lam sayo om hai bus kang planning chole na bus project 20 lakh ni sam solai go 22 lakh ni sam solai go teri tangja kha tangja abo mobile apps ni bising ti ne ulo sai mansine oma haja ke chung project sanana hi tabo step na lai tong thik ba haike na chini information cultural affair ni tei bu chung project khailai tongo chini oroni go jate phainai 5 bosor ni ya golo chung north east festival of khaila ha ke chini Khumulwng amchayo khaimana ja oma haja chung DPR ro roi tongo blai project koton ni NEC go chung proposal hoja NCO approval ma hake chung bonong butang nai nini tabok chung kaisa film bu release khaina ni nai tong release khaimia kho tani ke chung censor board ni certificate nani nangu nini trademark khaina ni nangu nini copyright khaina ni nangu gobang ma problem tong mani ba agi chung no ICT ni department ni hote film 500 ta film no kharo kintu boni kono revenue khaye nang rang kharos khai ha ADC nang mungsa kamai khailia nge sengta ADC Haphang khaimani ya go sengwan chokha amno ICT ni hoite jodo film ba je kono documentary sanamja kha ge bo revenue bu phaithang ba haja system khaine hnoi tabo process khlaijak bo man kha ge nang survey doma kha ge sengbono auction ni madhyame ba onai no revenue generate nai ja way sing chengbono sanamui release khaine om haike chini teibu nini social education social welfare ni department ni hoite bu chini burei rok no sam khai tong ba ke develop khaine karon chini burei rok society go develop ya hingke chini society ni kono buskango agona ni lama pura hani bangai chini social welfare social education ni AM bu hai ni bo sakthai tong chini burei rok no ba ke legally ni financially ba ke improve khaimana om hai ni bangai sakthai tong bu teibu mane chini forest department ni hoite buskango sung planning nai tongo bahike agro forestry ni maidome sung chini plantation bono timely bahike implement khaimana karon chung no thane bosor ba one no bosor kabang no bosor sung no phaika jekono plantation khaika ke time wo khaimia plus rwkha paikha mahaja chung TIPRA no beneficiary roi lo ha bo income de ma maya boni phosol ha de ha haya obo tei nai ni
provision nangjak ya hai matong bagi ro ke tabok sing bona timely bahai ke khaimano jorani bisinti bahai ke pai mano poni bang sing sesta khaitong teibo katal bahai ke project toi fei mane kom porishrom bai kom area bai kom jora bai bahai ke income khaimana poni bangoi bo sing process khaitong sini maharaja phatar hawo sini plantation khainani bagoi bomahai podoti ke sing income khaigo sini TIPRA hawo tama hana bahai rono bo naitui tongo department ge o jagao sing especially Khumulwng amsaino sing township ni security maya phanu sini Khumulwng at least TIPRA sa amsaini kaisa town ha develop ha haja khairona ni bagoi kabangna oro jagao infrastructure sunana ni naito abo wholesaler rok kabang financial orni salka hatigo phatar haste ni cinema hall kholo phaine oro jaga income generate nai nini borok mat rok boroni shopping mall kholomnai teibu shopping mall kholomnai tongo oro 2-3 shopping mall kholomnai plus jeng Khumulwng amsayo education butise develop khaini nang population bare roni bangai invite khai tongo je private sector rok oroni school kholomnani college kholomnani interest tong khaike borok doi invest khai mano jeng invite bo khai tongo ngate contact bo khai tongo jeng housing board sanawi hatko by jeng already motamoti pok salaijak hatko ni bisingtui at least Khumulwng amsayo housing board sanawi kom kharos bai nini 25 lakh ni simi 35 lakh ni bisingo nung o jaga kaisa flat mane nung ekdom flat kahangke mana omahaja sing senana ni nai tongo jodio tak DPR rok paiyakho DPR rok paikhange boseng roho jana DPR rok hangke borok already no interest singjak harpus rok housing board senana ni bagoi sing housing board rok complete hangke chini oro je employees khainai rok borok kom installment by maseo 15000 16,000 asuk baino nok mane installment rawi parungui masne oma hajake jeng Khumulwng no bahake economically nini develop khaimana boni bangui process ta solito teibo chini yacht rok no teibo nini mind fresh khainani tei tamo entertain ni bisingti karon chini chrai rok jotono saimano yacht rok especially drugs nini mo tamo sne job no oma hake kabang na cafe jinis bai kubului chini future kering to nge borok no kisa entertainment ni scope bo sanana ni na borok ni bang jate o jaga borok ngui maya na te nge jeng Khumulwng amsai Khumulwng park ro especially nini mondumali hati oma hai area jeng wifi free roi oro ni tei Luku rok jate yacht rok phaiwi oro jaga borok jome khangke chini business bo teisa improve na nge oro ni nung lekha pore janai suppose school college bo masnai tongjanai housing bo masnai nge nung entertainment ni bangui oro mo bo masnai nge ASSL ni bisinti jeng oro electric connection bo rona nge pura road street light omo sanamjanai omo high plan ni nawi to Kesar tadi semua kesini haste oto di prasa vision kebang mau mai tunggu tahu bo lekha khaijak mungsa Haphang ni bakati siabo mania ba mai mungsa lamanya bo ne bo sila siti rong bo mai lamna harjali bo income ni bangai bo waso tong especially sini buri ro ni bagoi ni ro saima khana buri ro ni market chanana ni bagoi already bo bagra declare khaijak jaga bo identify khaijak nge identify khai bono tabok DPR paine nai tongo already nisang especially je buri chogya besaibe ya kai thangja besaibe kakja nini randi omahai rono sung pilawo usko pronai boni ya bolo je willing person je interested bahai sung jaga nai teibo chini industries department EM chini program garam image development bo skill development training khairona ni bagoi tei kabangma bahake industries ni hub snana ni bagoi bo planning khaire dong aing amsai Bojunagor ni aing chini ADC amsai tei o jirani amsai omahai khawi industrial zone bahai ke chiri snama no bahai bo
जों आलोचना खालाय दं किन्तु जागानि किसा सुइटेबल प्लेस माया खम दं बो एरियाव खायखा के अमसानाय हाइरक माया खम दं के जों बनि बाङै इंडस्ट्रियल हाब सनानानि बागैबो अलरेडी नो कक सालायजा किन्तु एजुकेट खायजायाखौ साम खायजायाखौ हाइ अवस्थाव सलिदों तानि के जोंनि फान्डबो प्रब्लेम दंबो जत किछु खायनानै थाहांके जों स्टेट गभर्नमेन्ट जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट नि थानि जाफा मा फेहेर बर' रकेसि जों खायनांगौ जतन साइमनो एडिशनल अन रेवेन्यू कर हाइनि बागै जों गसाय दं जदिव जोंनि प्लेनिंग नि बागै कुनो अभाब करै महाराजानि जे नो अनेक प्लेनिंग खायमाना जा ते लगेव जोंनि गोरों गोरों एक्सपर्ट नि आगिनि टीसीएस ऑफिसर दंगन रसायमनो जोंनि एएम ऑनरेबल जोंनि एएम ऑनरेबल डिप्लोमा दंग बर' हाइ लीडर दं जोंनि माने प्लेनिंग नि बागै हिके अभाब करै सुजाखौ सुदो जोंनि प्लेनिंग खायमा बायसिमिया रांबो दंनायनि नांगौ के जोंनि अन रेवेन्यू करेनि बाङै ताबो जों समस्या दं के जदि अन रेवेन्यू दंखायके जों अनेक किछु खायमा खाम ताबो सुजा के आकसांतिनि समस्या जों तो कदमा सालमोन खना जे TTAADC हाबांनि जे डक्टर बा डिपार्टमेंट बेलाय खम के बर'नो दैनावनि जे हाबां ताबो थांगौ मानसुबो दं जतनो साइमनो जोंनि एडीसी नि ट्रांसफर डिपार्टमेंट 13टा तंगते उन डिपार्टमेंट हाइ मिलिवि जों एक्वेस्टा डिपार्टमेंट आपातत ताबो दंगो जोंनि अनेक डिपार्टमेंट मा जानायबो दंगो तानिके जों मानसुबो डिपार्टमेंट मा बाहाय कुनो बेनिफिट गैया तानिके रां सिनांगो जों रां दं हायके जों डिपार्टमेंट गरीबासि ओ डिपार्टमेंट नि सामनो खायना हानि बाङै जों आपातत टास्क जरा डिपार्टमेंट नि बाङै जों डिमांड करो जे तंमानि न बनो जोंनो सफिशिएंट फंड रदि जों प्लानिंग खायखायके साम खायमाना जा हाइजा जों कक सालायजा जोंनि डिप्टी सीएम बायबो सालायजा नैनि चीफ मिनिस्टर फाइफोरबो जों ओ कम सावो जों टोटाल के डिपार्टमेंट नांगया जे ताबो तंमानि न जोंनो सफिशिएंट फंड रदि जों जेफ्रो रां सांगो आफ्रो रां रदि हाइनि साइड के जे ताबो बुका बिसिङाव माहाय दं जे मेलेरिया मानजागै बा माहाय सागानिया अंगै गारि बिसिङाव दंनाय जोंनि स्पेशली जोंनि एरिया बसुनि ताबो बहुत सम बेले बुक खालाय एसे दिन्थि जायखौ बर'नो माहाय सायावनो जाबाय स्पेशली नरजतन साइमनो जोंनि एडीसी नि हेल्थ डिपार्टमेंट 3टा सी हॉस्पिटल दं नैनि तेगमा नैनि आइन दलाई डिस्ट्रिक्ट ता सिगारिबारि नैनि अजागा खुमलुंग खेरेंबा अरनि हेल्थ नि पर्पस तनरो एवरेज नायने हेंके जों फाइमानि 3 मास नि जे एवरेज जे सर्विस नि एवरेज हॉस्पिटल नि पेशेंट फाइनाय बरनो सर्विस खाइमानि माने जे रोगी फाइमानि मात्रा बांमानि वैक्सीनेशन नि जे मात्रा बांमानि अमाहायरो नायखायके जोंनि हेल्थ डिपार्टमेंट अनेक सम खाइथामो हाइफानो अ जागा जों लिमिटेड नि बिसिंतै जोंनि हेल्थ डिपार्टमेंट नि एएम बरमगन कमल कलय बसाया नंयावैनो 10 किलोमीटर हाथाय हाफं बाखौ हिंगै ब निनि मेलेरिया मा जानाय रनो थांगै CM रनो तलांगै और मेडिकल टीम तलांगैनो ब थांगै विजिट खाइ हरनि थुइ खाइजा पारानि बराव बाय दंगैनो थुइ खाइजा वाते जरा थांबैबा मानि जरा इंगे आरो नखा जे जोंनि हेल्थ डिपार्टमेंट नि एएम जे थांगै फाइफ्रा मेलेरिया टेस्ट खाइमोन 16 जना मेलेरिया टेस्ट खाइमोन बिसिङाव 12 जना पॉजिटिव मा जाखा मेलेरिया ब्लैक एलमा संसा बनबो बनि उद्योग बायनो तय खाइयै गंगासरा हॉस्पिटला एडमिट खाइरो फाइगा गोबांमान गामि आमसाइनि लुकुराव मेलेरिया ओंदि दं नियादि दं साइसमाय तानिके आसो हासालमा हिमि थांनायनि पर्यन्त लामानि स्कोप गोरा ये ओ जागाव जोंनि मेडिकल टीम नि बर'रबो हायनो डॉक्टर तंनायरबो हायनो स्पेशली स्टेट नि जे डॉक्टर तंनायरब आइ जागा थांनायनि सिमसो जायो तानिके इंटरनेट नि फेसिलिटी करै दैनो जानाय फेसिलिटी करै लामा करै इलेक्ट्रिफिकेशन करै सबाले आरो थांसिनैबा हाइफानो जोंनि एडीसी नि हाफांतै जे जोंनि लिमिटेड तंमानि बिसिङो जों साथारै खायदों जों हेल्थ डिपार्टमेंट तेबो जों फानलजा खाहांके जों अनेक किछु जोंनि प्रोटेक्शन नि बागै जों प्रिपेरेशन नाजासै किन्तु जोंनि फान करिनि बागै जों प्रोटेक्शन नि बागै कुनो व्यवस्था खायनो
kaisa net mosquito net payui borok no bangmani moto chini rang kuri oma hai obostha ostong ge chung state government no requirement dojak nironi department ID rogi kolan committee rogi ajaga khutungni are gondani bagui kwbangma sofai kintu taklai bosoro sofai ge chung arni CM rok by health department ni director rok by kok salaiui naimani borok ro tabai gondani ব্যবস্থা করেছে হানি বাঙাই বরণ जों তাবো প্রটেকশন नि বাঙাই খাইমালে गे जे चिनि फा तंमानि चिनि लिमिटेशन तंमानि बिसिंति जों हेल्थ डिपार्टमेंट नि EM बो साकथारि तंगो चिनि पुरा मेडिकल टीम ब्ले साकथारि सामखाइ तंगो आ जागारावो टेक्सा दे सुबाइमानो अमहाइ खलाय टेक्सा बिसिंगो बक्सा ताबो बिसिं तिब्रासा बिसिंगो बेलेनो नाहारि नै के चिनि तिब्रासा बिसिंगो जागो इडुकेशन लो चिनि रोंफोरमा हामिया हिनानि बा चिनि रां फैसा फोरोंनो फोरोंमाय ताबो गामि बिसिङाव मा दं मुंसोलेखा फरासि जाया हौबाराव खालायमान बरक सावै फायै दङ बनि बागले बो माहाराव यात्रैनो हाजोइ दङ एडुकेशन जतन साइमान सिनि सिखा करे के मुंसा तांचानानि लामा स्कोप माया नोंथां पहिलाव सोंदों मोनसे नानि सिग्रानि नाम किन्तु सुन्नु खासिनि एडिसि जे जागा बैकवर्ड एरिया चिनि एडिसिनो याफाइरो खाने जतन साइमान नैनी दलाई डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के चनो क्लास 8 जरा पर नानी बागै एडिसिनो हैंड ओवर खाइरो बाद बाकी डिस्ट्रिक्ट को हमके क्लास 5 जरा गे चन क्लास 5 जरा चिनि नैनी टीचिंग स्टाफ ब्ले शॉर्टेज टीचिंग स्टाफ करे ताबो सपोज ननि सामनो आमसाय सामनो आईएस ने अंडरो साता स्कूल सिंगल टीचर Om haike nini gona surawo sobista school lo single teacher. Sing gona surawo thangai jepur sa to ne ko sem om haino condition aron. Kamke ringno tongkhano teacher thani ba teacher ni oba om. Nge o jaga sing tama khaime sine single teacher si sobista gona sura ISO si samono si sata om haike kawang an jaigo no single teacher kawang ma. Nge chini average 3 jona si tong teacher kaisa mane school lo 3 jona song ge nang dolai be no no ge class 8 jara ma puna class 8 jara average teacher 3 jona ge bahike puna sine bo to somawliya to phana sing chini teacher ro tabo ma hai mane transfer policy ro bo sing sana ni nai tong tani ke gona sura am sayo ke chodani baro thang ni suya ni saur ni baro thang ni suya nga ai ni student ro bahike pore chine oma hai ni chungwa cho tongwe lekha pungwe thungwe thangna ni kono usko kore je tam sane kami am chani Luku class 5 jara pai hai ke te pore mai ya je borni na sam tangma go na ni mangcha lama kore ke pai pe ge borni bangwe chen je sini phan tongsa barbar ni kok sara ni klai go ani ke chini phan limited nge hani mangwe chen जे मुसु फानो मुसु मानसि थाइमे या सार अटेके सिमो सिंसों मारे सिकां तो खजे सिं हास्ते ओ 10000 पेज खलाइजाक ते औनि बिसमो सिं तिब्रा सरि 3000 ने बाप गा आजरावो सिनि गोबांगा कोकि साकाबो नि आं सानाय नि ताबो गनि कोक सुम गासो दङ ताबो सिट मान का बा हाबो फायदा ता प्रपोज सावि दङ मन दिसप्ले निरो जतन साइमानो सिनि गोबाग्रा जे फरफरनो सिनि तिब्रा सारनि लगेबो दंगो 10323 ni logeo butongo miro no khana je probuza toza 10000 do apro chini mothani bukhagde thangoi na ti prasar na bangali joton sing subayo oma haikene boroni raj ni favor ok saitongo legal support khaine bagoi bubagra saitongo moro tak supreme court review khaini case khapi han ke bubagra financial chubana ei advocate or arrange khaina ukok to saitongo nge tabo gusini recently tabo sini son law committee was in TIPRA MOTHA TTAADC deputation of Prabhu Miro Saimana Arab 10323 ni bagui demand khaijak kongo जों बर'नो याखायो तानिके बर'नि लाइफ सिक्योर खायनि दायित्व के सरकारनि जेकुनु सरकार पोजिशनाव फायनाय पावर फायनाय बागै जों ताबक सरकार होया एडिसिओ जों मा खाथिं किन्तु स्टेट रुलिंग तो बीजेपी आईपीएफटीसी बर' जदि से नायखा के बर'नो अनेन जागा स्कोप रय मानो गे जों
tabo borno financially support khaime tiase kintu legally support khaitango morally support khaitango buskango busung jodi power phai han ke boroni bangi chini bubagra ma sunai hi saitango oma hai jaga jeng tongo je jaga chini tiprasane jengja aro bubagra tongo itu partai di sini di sana tahu bo sini di Brasil saya tahu bo je lam ini bagi orang pokok seperti itu lam ini bagi rumah orang maya bang kawan orang orang maya apa especially sini Ferang sakti bela aku mani orang Ferang sakti nanti dua ini sekarang orang sekarang kebang mah kami robono edisi village robono lam robono tu lemni lam kasulai ini tinggal kasulai hai ne hai salati hai klai lama sanana ne PWD ni ya phawa ne sing khrang to saima na jota ma elected department bochini andaro kore chini department ro kore sing diman khaimana asasi public hai se sing public ni hoite sing diman khaimana samana mahai ge sing je jaga lama haya sini je own capacity tongsa sing break soling ni bagai tabo proposal motamuti sini zonal wise ini 25 30 haike zonal wise 3 km 4 km haini break soling ni bagai already ini technical approval paja financial approval paja tagwati thakkai ke sembono sanana ni bagai ya presena teibu ini sing kharang ni beparo ke sing kamiam se kobang ma sing kharang gore ini borni kaise scheme tongo o scheme by electric ni kaise Purna Mantri ni kaise scheme tongo babai borok busujara kabar khaima kha boni bangai du sangkok sana thik mahake science and technology department by bu borok je jaga sing khrang sogya a jaga busung borno solar ni madhyame sing khrang dora ni bagai chen proposal tongo nije ni own ni hoite busung khaine hinoi mo khaijak project sanaja tongo jate kisaphan roi mana ja hai Sebenarnya hambai sini partai ni kok kesini jauh tentang sini diri ni je lupa kurang pandau sini sar borong diri di sini cari pengadong sar pun jauh nanti sini paksa jalan paksa nak beli nak kau ni dah kita buku song sini hai no sini lupa kurang pandau ini sini lupa kurang ini sekarang tu ini pun kau bersih jauh di sini Haphang je Haphang kau hai mana ya kalau di kelas kau berbagai wan suku tong jodoh tong suku berbagai kami am saya je tahu bo tong kese tong ada di bawah wan suku tong sraisrai ni kena orang baik itu tu mana robot sebab sebab